Hemm possibilità li l-kumpanija Casco Technical li fiha għandu sem Keach Kembri tirċievi l-commissions mingħand Komori f'kontijiet jew kumpaniji f'ġurisdizzjoni sigriti bħal Panama, b'mod li tkun evitata t-taxxa. Għal dan ma' Net News il-professjonist Godfrey Leona Ganado li kien jaħdem bħala awditur. Eda jaf jiftem mal-kumpanija ta' barra, jgħidil isma' il-kommissjoni tibbatilix Malta, ibbatili f'akkont ieħor. Il-Panama jew kont, jew anka jiġifieri mhux eżattament kumpanija, jaf ikun kont bankarju. Anywhere in the world fejn għandek ġurisdizzjonijiet li għandek is-segretezza. Wara li l-gvern ħabbar li l-kumpanija Amerikana Crane Currency se tkun qed tiġi Malta biex tistampa l-flus, sar magħruf li l-magni se jkunu qed jinxtraw mingħand Komori. Iżda jirriżulta li Casco Technical li fiha għandu sem Keach Kembri hija l-aġent ta' Komori. Dan ifisser li Casco Technical se tkun qed tieħu il-commissions. L-aġent la darba ibih jieħu kommissjoni fuq il-valur tal-prodott li inti qiegħed bih. Aġent, dak li skop tiegħu il-fatt li inti aġent qiegħed hemmhekk biex tieħu l-kommissjoni tal-aġenzija. Staqsejna jekk Crane Currency tistax taqbes lill-aġent, jiġifieri li l-kumpanija ta' Keach Kembri u tmur direttament għand Komori. Il-probabilità huwa li l-kumpanija li hija l-prinċipal, ġifieri l-Casco il-Komori, tajlek isma' jiddispjaċini imma aħna fit-territorju ta' Malta għandna aġent, mela inti trid bil-fors tiddilja tru l-aġent. Dan fil-fatt kien konfermat f'telefonata li saret mal-Head Office ta' Komori mill-preżentatur David Take. Goedemiddag, Komori International, Marianne. Hi, may I speak to someone in your sales department, please? Yes, and what do you know? What do you want about something to know? I'm interested in finding out about sales of Komori products in Malta. In Malta? Yes. Oh, you can call our distributor in Malta. So all sales would go through your distributor? Yeah, in Malta. And who is your distributor, please? Casco. Casco. Company Casco. So if I wanted to buy a printing press from you or any equipment from you, I have to buy it from Casco? Yes. Can I buy it directly from you? No, it's via Casco. Or maybe in the US, neither? I have to buy it from Casco. There's no other way. No, it's via our distributor there. Okay. Thank you very much. U aġent bħal Casco Technical kemm jieħu commissions? Il-commissions naturalment dejjem skont il-ftehim li jkollok mal-kumpanija li qed tirrappreżenta, mela regola ġenerali varjawlek bejn 2 sa 15%, jistgħu jitlawlek anke 15%. Godfrey Leona Ganado żied li aġent jista' jaħbi li jkun daħħal il-commissions u dan jagħmilha diffiċli għall-awdituri biex jivverifikaw. Meta inti għandek aġent u taf li suppost jieħu commission, però jaf jgħidlek ma ħadx commission fuq għalik. M'għandekx, ma tistax tgħidlu dik bil-fors ħadd taqra trid titol fil-kodba. Tax evasion jekk inti ma daħħaltix fil-kodba tiegħek għandek tax evasion. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu qed jiddefendi lil Keach Kembri minkejja dan il-każ ċar ta' konflitt ta' interess bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jgħid illi Joseph Muscat qabeż kull limitu ta' diċenza.